Ken, ang pagmamanan nga malunti amin karuba. 8 minutos, kalapasan de alas 2. Madama kayo doon dumingig dito yung programa. Ano po, Luan? Ada kami man eh. Okay, with your Manong June Radio 97.7, nagsamit. Yes, with your Manong June Seriales. Kan ka na kanyo, John Mark Pastor. Pastor? Ayun, Pastor man. Pastor. Okay, naimbang nga marami ho, Karuba June and John Mark. Kablawan nyo man amin nga taga-barangay Camaraga, San Isidro Isabela. Nang runa, iti amin nga nagagagot, barangay officials, ipangulwan, iti nagagat kapitan, barangay Captain Romeo Pera. Oh, barangay? He's coming from Junipera of San Isidro. San Isidro. Ano nga barangay? Camarag. Barangay Camarag. 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 Okay, Camarag. naka-live kayo ngayon? Kuna naman ni David. Oh, sorry. Yes, live. Dito kami ngayon sa station. So, please tune in to 97.7 Sweet Radio Nagsamit. Kat Kaaruba, nalabit or-oray nyo, datatlag nga sonata 84, deket duwaw, kat dahito nga roden, ti panawon yon nga mga bak, iti 100 pesos, no, 200 pesos, terabinta. 200 pesos load. Dahito nga rod, dajay, di ba 100 dati? Huwag ka dati nag-text, mabaling ka ng 200 yun nata. Agor ka tabiru ka man di sonata nga. Sige, kabayatan di pa nagbirok mo, basak pa eh. Talagang kabayatan. Kuya, pakibati ang mga kasama ko sa front row ng Santiago City, si Ups nga tatoy, win na UPS Garnet and UPS RA, Omar, Norman, Raven, Miko. Hindi naman sinabi kung saan kanino nang galing. Kuya, pabati nga po yung mga magulong ko na si Tatay Rogelio Foronda and Nanay Marcela Foronda of Cordon Isabela from Romilin and Rachel Foronda. Kuya, pwede bang kantayin yung Pinalkang? English na po ngayon ang mga sonata. English na po ngayon ang aming kantahin. Nimbag nga malumi yung mga manong, greet ko man ibagat ko nga ni Jonalyn Reyes Tolentino. Ay, nalpas na teatro yun. Sige, basta pa yan. Good PM Manong June Ken JM, kablawak man amin nga taga Playa del Santiago City, ngag-celebrar iti barangay day ng runa kadagit anak ko ken tipat patag nga asawa ni Mr. Romano Ramos Truques Kojay Arapaap. Thanks Manong, tipa kami Rowena Ramos ti Playa del Santiago City. Arapaap. Omnon na magbagnaak. Magandang hapon kayo June ken ading JM, pabati nga Kuya Mari Ferrer and family, lalo na kay Mariel at AG Ferrer, lalo na sa barangay kapitan namin Kuya Martino Salas Jr. and family, ganun din sa Rizal Santiago City, Milano and family. Ang bumati, Meli Milano ng Gayong Cordon Isabela. God bless us all. Ayan, nga road sa Bali. Dati twist na po iti program tayo itatang nga malam. Ta iti dat-datlag nga sunata agad nagulbalin nga dat-datlag atimag. Ayan, kat sukatam data baterya data microphone mo ang kaagawan awan. Kung garo, tabi nga. So kapot amin kat mabaling nga mga bak ti 200 peso at kanito iti mechanics of the game kat kastoy nalawit ang mamuyo dagiti DJs ito'y Sweet Radio Abo. Ayan talaga nga kaya mo nga nalawag ti pa naka-explicar na nalawit ang mamuyo dagiti kakapatag kakalai nga DJs ito'y Sweet Radio at marahi Tagaluga man. Kilala nyo mga DJs dito sa Sweet Radio, sila DJ Sean, we have DJ Foxy Heather, DJ Lee, DJ Hans, DJ Husky, DJ Pau, DJ Sam, KDJ, and all the rest of the DJs nga naglablabasan. We have, sino ba nagiging nga DJ? Asa na ba yung listahan nila? DJ Ngarod, Karuba, pugtuan nyo no sino kadakwada ti special guest me itatang nga malam nga dito onig ti boats. Ayan, isudakat ko mansyon iti special song kat pugtuan nyo no sino kadakwada iti agkansyon with your name, with the title, with the name of the DJ, your name, your age, and your address. O, sa DJT pagkanarutan, no sino nga DJ Apo, ulitin mo, no sino nga DJ, no sino ti pimugdo, no naganyo, edad kan
address yo da apo iti surat yo i-text yo over 0977-369-1552 kat daytoyan titatadlag nga timag halika na dito DJ kantayin mo na your chance ngarod agor ka. Hindi pa naka-headset si DJ. Halika na dito, DJ. Halika na dito. Yan. Okay na. Go ahead, DJ. Trees of green, red roses too. I see them bloom only in you, and I think to myself, what a wonderful world. Sino kaya sa mga DJ ito? Text na! I see skies of blue, the clouds of white, the bright and the sky, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Wala pa yung mic mo Okay, sino yan? The colors of the rainbows, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're saying, I love you. I baby cry, I watch them grow, really much more than I'll ever know. And I think to myself, What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. ayan, kitaan ta mga rutata na sinulita. Apo ni ading mga Merla Corpus, Belmoro, iti Saudi, DJ Hams, kung ano mo DJ Hams. It's DJ Hans, DJ guest na, awan sa nakaala, nakitanta. Gemaline Taguting, 18 San Sebastian, said DJ Hans. No, it's not DJ Hans, DJ Lee, kunada. DJ Hans, apo. Jen Marquez, DJ June, Danny G, Silawan Norte Isabela, mali mo lang po. DJ Dan, name Mark, po hanta kabisado na kito yung DJ tayo dito. DJ Hans, KDJ, di song bat mo ni, ayun na Dajayan. Po. Dapat DJ Hans, ano pa ya? Awan, KDJ from Victoria, ti song bat na. So yung Ichage, DJ June by Edmond, DJ Hans, kung ano naman, wonderful. DJ Hans, DJ Sam, opo talaga mo kasi ganyan po si DJ Sam. Wala pa rin nakapugto. Rowena Libona of sa Chag DJ Hans. Ikaw naman yung kuya, kung ano na, si kuya, sa bali mo. Tawagin muna natin ulit, DJ, tatlag ka DJ, kasi na di first line, paano yung first line? Sige nga, kantahin mo nga DJ. I see trees of green, red roses too. Ayan, ang kanyang boses. Okay, isara na natin ang pugto. Sioni Annalisa Santos sa Santiago City says here, DJ, sino ba? KDJ ko na awan nakapugto. Hindi nyo alam, may tinatagong talento rin ng mga DJ dito. Siya yung kumantaluan na wala pong nakakuha ng correct answer. Ako nagadusin mong bat nga puro DJ Hans mo tisong bata. Kung bang po si DJ Hans, DJ Sam, DJ Hans, DJ Edmond Villanueva says DJ June, KDJ Awanan, nagidigsang pa DJ Sean daw from Island Dizon. DJ Husky says here by Jen Marquez.
Wala nakakuha. Okay, sorry na lang po, sayang. We have 48 si mong bat. Nakaala. I-review mo pa, baka din nakaala. Wala nakakuha. Why? Sorry. Walang nakapugtok. Walang nakapugto sa kumanta noon. Okay, tawagin ulit natin for the last time. I see trees so green, red roses too. I see the bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. DJ Romel, DJ Jilly, kung kunadang to yun eh. Isa pa. I see skies so blue, clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Ay, tingnan po dito tatlag nga sonata tayo. Ay, tatatlag nga timak, nga umad nakapugto. Ito'y official text line tayo. Okay, at simang po, barbaring no isuta din nakapugto. What a Wonderful World by DJ Hans, DJ Trixie Kano. Apo kita umarlaang dagiting nga simbong bat. DJ Lee, DJ Sean. Apay dagitaya. Elsit Vinil Edison, DJ. May na. 18 years old ako from Libertad de Tiaga, Isabela. It's John Mark. Akala nyo. Sige mo pala. Ayan, inulaw tayo sula ko na naman. Damo dito yung tinakakuha. Damo tinakapugto dito yung mixelar. Ni Bayo Joseph. That's John Mike, of course. Oregas-gasan no, apong amin. Kadagati pagaya mo kata. DJ kami mo oregas-gasan dito sa radio. Kami lang ang baga. Iti nga choice na kami dito. Pero actually, as long as we are handling discs, nga kunada, we are disc jockey also. Yan. Hanga tayo iti number 1 apo nga trabaho mita. Mas kurso na dami akan kansyon. Ayan. Ngaro, once again, thank you very much and congratulations kanka Elzit Villanueva, 18 years old from Libertad de Tiaga, Isabela. Sikatin na nga bagti 200 pesos kat orayo miti confirmation tunubigat ti panangilod mediti ka cash prize. Smart Samot. 0955 mat. Okay lang yan. 0955. Datang aruta po. Ayan, kaya once again, matamaking nga itong mga programa may na Paul 1 at kami man nandito lang nga po 97.7 Sweet Radio Nagsam 8 and the time now is 2:21 p.m. And time has been brought to you by FDDPI. Ayan, iso nga kumanta tamanan balong dating arot may sang sunata nagapo kini sino sila kantatingon was forever for Michael Murphy. Sagot mi kadagiti mati apo nga dati forever.